Kublai pi baro kesengi besuk kesengi kemen bagi bahan bagi benda jong pi. Aingu yublai nam takan kesengi ke crowd ke bekentang ke belum kesengi ke belum penskem ye kejinget kustan jong isi telup ke pertai bagi tak belum kesengi jong kejing mi pat utrai Jesu na kejing tap bat kejing yam. Kum tang asyim ye kanigalat ban ai kublai Easter Sunday na benda jong pi lang baro. Haga kerteng utrai Jesu ubelong unang penim jongi. Kejing kublai kerpang ye pi. Ki para lok, ki para bengit, ki para mensim, ki badon ke jaka ke bangatore. Kadon gajing tho, ke batho sepang gajing mi pat utrai Jesu, bagani gajing mi pat utrai Jesu, kamdai sepang gajing em ke bahadien. Lani gajing em hadien jong gajing yam no na ke percaya lani ke taka afterlife. Bat kamdai ru sepang ke bakut ha gajing kemen lani ke taka happy ending. Henry gajing mi pat utrai Jesu kadai syapang bau blai ong ho yo Jesu ban job persya yigi bor jong gajing dum bat gajing tap bat yigi bor jong kinong shon jong u kibla penihap yo kum ki banget ngide ban lek men lek risah ga bakum gani gesngi namaru Jesu belayap mi pat ban pen scam yigi gajing net jong a jong pi bat ban ong na im bat ngan long rengkat bat pi kham ta makum gani gapor ka baga perthai ka syong seir syong kenyo namar ke kelam jong COVID-19 tolong seluruh WhatsApp ting namaru Jesu udon bat pi ka kubor Easter ka bangadon na benta jong pi kalong wat kata bat wat long ki bom nget Yohanes Arpolen nong kat way ke khot ter artli ki benta artli ki jingja yaki arngut ki senran u Jesu ang wat kata ya ga Mary uang yo Thomas wat long ubom nget wat long ubom nget namar gata duk ta ya na bat wat long ubom nget uang yo Thomas in syamang ni bau Jesu usha ya Thomas ban kata kat ba ya Mary sha balik kai kata dengan pet ya kini ki armut ki don ke cingi per bat dai ni ki cingi per bau Jesu usha yo Thomas sha ya Mary ban sngot ho ya cingi per ngin pet ya kini ki armut kumno ki sngot ho syapang gajing mi pat utrai Jesu kumno ga Mary ga sngot ho syapang gajing mi pat utrai Jesu kumno Thomas sngot ho syapang gajing mi pat utrai Jesu larangin pulai ga tin ga jong ubleh bangi pain kong sya ga Mary Yohanes Arpolen nong khatway ga khot yetho ba ga Mary ga lawan ha Jakarta yo Jesu omban kmi lenti ba un mi pat Henry kawan na taban pensle ga jing yubi ya ga med yap utrai Jesu Andre undak lepoy yang tak lesyam bau Jesu dan naga Jakarta. Pada dian kan ni. Katu kat ni pol. Jesu le syam bat ka. Andre maka kami itu kadang berkat bau de unong sumar ber. Badai ha bau Jesu le keren ya ka baru le khot ya ka daga kerteng. Bagala ple ya ki khmat jong ka bat kala itu bau de utrai Jesu. Adin kata. Kimi ki kentin utrai Jesu ki bau wat kata ya. Kaba pensngot ho ya ni bahadin baka Mary kala itu bau de utrai Jesu kala kuak ban ketayo le si ka kuak ban ketayo namar baga kuak ban pensisya bau de Jesu ne le si ka kuak ban ketayo namar baga kuak ban kedup ya ban kemen ha kadono jongka namar ya utau baka wat menta udon khmat jongka simlayam andre Jesu ang wat ketaya nga namar ngampat lit kiu show kupau bah bene Henry ke bau Jesu ong ni Mary kilet yetu shaki we banganam lipat mental ngi pai pat show Thomas nadu kedekot aku sa ngin syam bau Thomas don harengkat ki we pat ki para senran ha bau Jesu wan ban pau ya ledi haga Easter ga baningkong ngem tip sha udon Henry tang ke we ngila ban mudur bau Thomas ula shepting bat ula ri le se uperkat namar bu kenrat jong ula yap dan jing mot syo uduk jing kerman kum ta ula ja haga lenti jong bat habalaya tho daki para senran how Thomas ba u Jesu ula mipat u Thomas ngek udah bu daki kendon bat wat lada u Jesu u penpau ya ladi ha ngek setia daga besuk tat anda unyoi ya kidak brek hagi ketigi kejat bat ya kerung banyu khta kum taun ngek bat ni kan mau hadin shita yo tek u Jesu wan pau hau Thomas bat ulasha
ban kata naga kerung balamong jonggu. Bat ula ong artat ya gini kentin Thomas uji su ong. Tuat long ubom nge. Niyo iba uji su ong ya Mary wat kata. Baru ong ya Thomas wat long ubom nge. Uji su syak ya Mary ban kata. Lan ye ban pencisya ba ulam mi pat. Namar ba Mary ka don ya jinget. Kalau don lepai ke jinget ke baskem, wala da kam yo ban pencisya daga bakta ya ujisu. Kat ba ujisu usya ya Thomas ban kata namar ba don ni ke jinget. Bat ukwa ban nget tang daga ba pencisya tang daga ba proof ka ba mutang daga bakta ya ke krung balamong ujisu. Niyo I hakini ki arngod. Ha Mary ya ke jinget hau Thomas ya ke jing bom nget. Utim kala uthok kumne ga jing thok jong akhtin parengan pule. If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said. If Jesus didn't rise from the dead, then why worry about what he said? Ladau Jisu umi pat shisha kum tagadei bapin nget bat pediang ya barok kiba ula keren henry lada shim lamipan kumta balai pin kuslai ya ka ka bau Jisu keren naka benta ka Mary ka balanget ya ka jing mi pat utra Jisu Jisu ay ka mission direct klampen slam wakta ya nga nrikilet yatho shikiwe bau Jisu ulami pat paduem rin naga bentau Thomas ubom nget Jisu ukwa ningkong naga benta jong ban nget Jisu haba ulawan siya ka pertay uwan daga jingtmu bat kataga jingtmu kalong ban pen ya barok kibriw bat kibriw bakin yo ki don ban le tang ye kaway bat kataga long ban nget bat ban pediang ya utray Jisu bat apa kilang nget ya utray Jisu ukwa ye ki bakin long ka yar jingkerku lani ka lat jingkerku lani kita ki channels of blessing naga bentaki way ki badon saudong saukun jongi kum ki panget menta kala day gapor yangi bangin weng ya ga jaka ya ga kerteng jong Thomas lani jong ka Mary bangin bu ya ladi bara shwa ba pin bu pimla ban bu ha jaka bro ar kay ga bangamut ban ong bu ya ladi ha ga jaka ka ba pilong fit hamno pibyang yit ya ladi baro si kata pilong kum no gajinget jong pi ka Shanghai kanong rem jong gajinget jong pi ka don hai tapi sngol tho bagajinget jong pi ka longkum ka Mary bu ya ladi ha ga jaka jong ka Mary wala tapi sngol tho bagajinget jong pi ka long kum u Thomas bu ya ladi ha jaka kum u Thomas nanong ipi ha ga ni gesni compare la pidon ha ga jaka jong ka Mary neu Thomas tanggawi ka bau Jisu kwa bat kata galong bapin nget bau la mi pat baru lada pilong kum ka Mary ka banget ken mau bahagani ka Easter Sunday arajar arpo u Jisu u ai hapi ya ka kamban wat pelut por wat kwa ban kata ya ka priority kam day ban kata ka priority ke jong pi kum ki pangen ka day ban lech ki we ban ya tho ka khot yang ina mar kata ban ya tho ki we ki don shibun ki ba artatin ki don shibun ki ba shapting ki ba do jingkerman kam tam haga ba kum ka ni ka por jong ka jing parsta unu khnyang jing pang COVID-19 don ki ba kuslai don ki ba snokut la don ki ba yam lenyar don ki ba tangan ki ba sliang kadai yang ina mar kata ban long kum ka Mary ong ban kuslai ban kata ya Jisu henry ban let ya tho syaki da ka bangi ngin long kum ki sing yar jingkerku ki ba yeng lani ki ba don hapdeng ki breu ki ba sliang ki ba tenrang kala ban long leng ba ka jing jonga ka jing long jing jonga kala ban long da ka jing ka banga don da ka jing ka ba pidon leng ba ka jing rap jongi leng ba ka jing duai ki jongi ai ba kin yo ban di ya ka
kabatot na gising yar jongi kenang bakin yo ya gajing tengen ha gajing em jongi don ru ki bom pat itu ki bom pat ya syam wala de kilo yo sngo yo try Jesu gadega kam jongi ka bau Jesu ong kilet ya thu shaki bangalami pat kum nungin ya thu ngin ya thu da gajing long jing em ka babha ka bahok bat ka bashisha haba pilanget wat kuslai syapang ban ketak ya gamet utrai Jesu wat kuslai ba pihap ban da proof la ne ban pensisha bau Jesu la mi pat henry let ban ya thu shaki we bat kata ga kam ga jompi haba pilanget ya gajing mi pat utrai Jesu kan mau bakam Mary kam saknot kendiat ru namar bakam yo khta henry kelalit bak ban ya thu shaki we ki bom pat tip ya gani gajing shisha henry lada don na pedeng jongpi ki badang longkum u Thomas lane ki bapong ya juti u Thomas ki bom kloi ban nget ki bom kloi ban pediang ki bayai pen ki bakwa pen shisha ki bakwa proof ki bakloi ban nget tang lada ki yoi tang lada ki yo khta u Jesu hakani ka Easter arhajar arpo ukren hapi ko ki Thomas unong ong ye pi kordet ye pi bapim ngai henry un ong ye pi ukwa ye pi bapim ngai bat kum tau kloi man ong ye pi to ai hang ni ya ka shenria ti jong mi bat to khmi ye ki ti jonga to ai hang ni rup ye ka ti jong mi bat to bu ha ka krung jonga baru ong ru to wat long ubom ngai henry ubanget lada pim pat nget wat hun hagata ka jing bom nget chompi namar ka jing bom nget kalong kum ka jing pang ka bom la ban pen khia bat ka babam suki ya ga jing em jongi henry compare lada pi kwa ban proof lada pi kwa jing shisha uji sngo pha ban ai ya pi ban sha ya pi bapin kta ya ga met jongu ban ong ru ya pi to long no ki banget ban penkut kan mau bau Thomas hadin kan ni hadin bau layok ban ketak ke bau lele ula nget ula danget scam ban ula da pla bau Jesu long utrai u Jesu lo mi pat u Jesu em bat kumta ula long way ne ki missionary ngala banong u balawan ra ya ga gospel wat adu keri India ga jongi u Jesu layap naga bentaban ba yaki pop jong bat ulam mi pat naga bentaban pen em yangi kabadon kam ba penle kalong ban nget hadin ba pilang nget let ya thu ya kata ga jinget jong pi shakiwe ubleun kerhu naga benta kani ka sngi Easter kaban sak kan mau ga jing em jong a jong pi ubleun kerhu ya pi lembaga ni sngi bat sngi baro bat kam tamun IP ya ga jinget ke bas camp ya ga mission ke bapin trade up na ga benda ga jingpa ha ga imlang salang bat ka perthai baro kawe na ga benda ga purong bublai